Quand tu as 5 personnes, on te va cotation, on va gagner du temps. Quand tu as 5 personnes, quand tu as 5 personnes, papa et maman, on va sur la bibliothèque. Non, je ne pourrais pas. Non, pardon, 5 minutes. Bon, d'un côté on les comprend, mais il faut qu'ils sortent. On a le il faut pas bima. Il faut pas bima. J'ai gagné promis. Ngoma yetu akuimbila Jerusalema Jehova. Ngoma yetu akuimbila Jerusalema Jehova. Jehova wanyine mulami mwimpe. Zambi wakutanda ne kulengesha nenda maweza. Zambi wakutanda ne kwakasha nenda maweza. Ukalenga kupa chipericha kubanji mu Yesu. Ukalenga kupa chipericha kumwena muyenga. Joveye, Jovawan, Joveye, Jovawan. Papa wanyi jakanyida kukwela muyenga ye. Papa wanyi jakanyida kukwambila myanda ye.
Chambutumbi wanyi kakasuka kudimina na kwe. Nekabalo jumasa kadike nadia mudika di fabifie. Bajingi mwana kumikuna ya jijila muyenze. Tadinda da kumana, 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 tadinda da kumana. Chikala biuma zambi nukuka di munema. Wakafa Yesu butuku wakila muyuda. Wakacha butuku Yesu wakashuka kubafwe. Ne kulambula bananyi, kulambula punda papa ye. Beta mololo 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 mololo. Oye bien, palo biboy. Ata uzunyo sona mokilioyo. Kanisozo ata moi terrain vide na lola. Même si tu as tout obtenu sur cette terre, je veux que tu aies un petit terrain vide au ciel. Na tumba tumba tumbila muzambi. Mema tumba tumba tumbila muzambi. Banga batumbila mujamba. Banga mumala. Bakwa bubatumbila mukabwabwa. Banga kubwivi. Bakwa bubatumbila mutundu. Banga kumala. Memene tumbile. Uyefo wanzambi. Papa Roxina tumbe. Anukuluzende. Nalobi boye, balobi boye. Ata soki nazali kodondwa, naza kodondwa na kati na Yesu. Mais c'est en Christ. Po ba mosusu badondwa na bal. Ba mosusu badondwa na mbongo. D'autres réussissent par na kitoko na bango. Et d'autres sont fiers à cause de leur beauté. Moi, ma fierté, c'est en Papa Christ. Roxy na guitare na ye. Et Papa Roxy, c'est pour sa guitare en Christ. Pepa, 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 Pepa. Siko toke na maboko. Tokei. Maboko. 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 Siko beta mololo. Yes. Ay, moyo wanyi moyo. Moyo mwindi na sheshoma. Moyo mudi fila kumasaka panu pabloba. Moyo mudi fila kubishanu panu pabloba. Moyo mudi fila kumasandi panu pabloba. Chena mumanya moyo wanyi. Neudi mwaku wela mudulu. Mwakwe kwe mane manjelu bamulu. Zambi wanyi. Eba kuya kuimane banjelu bamulu. Chena mumanya moyo wanyi. Neudi mwaku wela mudulu. Chena de wanyi mutu wangi la mumaya moyo Uzane moyo wanyi. Uzana wanyi wapa moyo. Uzane moyo wanyi Chamula plachani na mudidi bwedani. Alobi boye,
bilokota lokota na ngai na keko lokota libanga na talo Yesu. J'ai ramassé la pierre précieuse de Jésus. Ndengo zawana. Tel que tu es là. Bakoyi kotiela yo chiffon. On peut te mettre un chiffon. Esika ya maya mona na ponya ta ozinda. Sur l'eau afin que tu t'enfonces. Tango yo konyata ekobomba malibanga na talo. Mais lorsque tu marcheras dessus, ça sera transformé en pierre afin que tu marches. Uzane moyo wani, uzana wanyu aba moyo. Uzane moyo wani, uzane moyo. Wikana mwakane ke kukona, mutu ne mwedi mufafisha. Uzane moyo wani, uzane moyo wani. Elia wakamona butumbi bwanzambi mujulu. Uzane moyo wani, uzane moyo wani. Ozana, 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 Ozana. Maboko likolo, maboko likolo, maboko likolo. Bambola, 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 bambola. To bamboli zambe, yeah, ako bambola, 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 bambola. To bamboli yawe, yeah, ako bambola, 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 bambola. To bamboli motei, tokei. Bambola, 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 bambola. Tala moninga zali pembeni na yo bambola ye. Bambola, 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 bambola. Soki na lobi mujulu mudi muntu, loba eyowa. Mujulu mudi muntu. Mujulu mudi quelqu'un. Mujulu mudi muntu. Mujulu mudi quelqu'un. Soki na lobi ngani, lobi Yesu. Ngani? Ngani? Yes. Ngani? Ngani? Yes. Mujulu mudi muntu. Mujulu mudi quelqu'un. Cela veut dire na lola motomoko azali kuna komona Yesu. Cela veut dire au ciel, il y a quelqu'un qui se nomme Jésus. Mujulu mudi muntu. Mujulu mudi quelqu'un. Mujulu mudi muntu. Mujulu mudi quelqu'un. Nani? Yes. Nani? Yes. Nani? Yes. Bandako zonga. Nani? Yes. Nani? Yes. Bandako zonga sika na yo. Nani? Nani? Yes. Nani? 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 Betali ndanda pona Yesu. O último sika. Kembona Yahweh. Alléluia. Kembona nani? Kembona Yahweh. Alléluia. Kembona Yahweh. Sikoyo, mega ko kitamuke na se. Kitamuke na se. Kitamuke na se. Bamama kulumuka. Bamama kulumuka. Batata kulumuka. Bamama kulumuka. Bamama kulumuka. Bamama kulumuka. Twimbalelu twenda tulomba luse bana betu. Twimbalelu twenda tulomba luse bana betu. Twimbalelu twenda tulomba luse bana betu. Twimbalelu chikunkusanga bilenyi wewe nzanga. Twimbalelu wewe uzana. Emulunda we. Emulunda we. Emulunda we. Emulunda we. Emulunda we. Lunda we.
Non, c'est pas possible. Quand tu as 5 personnes, on va gagner du temps. Quand tu as 5 personnes, Papa et maman, on va gagner sur la bibliothèque. Non, je ne pourrais pas. Non, pardon, 5 minutes. Bon, d'un côté on les comprend, mais il faut qu'ils sortent. Il ne faut pas bima. J'ai gagné le